Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Končno so počitnice, kratke počitnice. In jaz sem se odločil, ker sem si zaslužil, da bom šel na Dalmacijo, na morje z mojimi prijatelji. Tu se imamo super fajn, uživamo, se kopamo, imamo še bazen, samo na leden. Ful se imamo fajn, tako da upam, da vam bo vlog všeč in uživajte. Tu je tako veliko dvorišče, tu je potem vrt in potem, če pridete malo bolj sem, še taki travnik spodaj. Tu je potem džakuzi, tu še je bazen in še ena velika miza veni. Tu imamo potem še ena taka terasa. Tu pa, če pridete naprej, pa je odprt igralnica, kako se temu reče? Pač igralnica, vam bom pokazal. Igralnica, pa vidite, pivo, hladilnik, pikado, imamo tudi ročni nogomet, pa te stvari, svetovna. Ko prijemo noter, pa imamo takoj biljard, ki je drugače miza, kot vidite tam, sedaj samo potem gor pa je miza, jedilna, televizija, mala kuhna. Potem imamo še WC, pa to, tuš. Tu gori nad nami še en tuš, pa WC. Potem tu je soba, pa tu je soba, 3 sobe so še gori, pa ena spalnica, da so 4 sobe. Ko pridete sem. Ok, zdaj ni odklenjena, pridite malo sem. Pa še za podpeko, iz podpeke jest. Ki je res mrzla voda, ne? Zdaj sem v Zadru in za mano je znamenita cerkev z znamenitim zvonikom. Imajo pa tudi razgledno točko, kot vidite, in me ful zanima, kako se vidi od tam zgoraj, ker še nikoli nisem bil, pa se gremo pogledat. Zdaj se nahajamo na cerkvi Svete Stošije in za mano pa je lep pogled na Zadar. In tam so pa pač ene ladje in ena izmed njih bo tudi mogoče moja. V Zadru so znane tudi orgle, morske orgle, ki pa zvoke spuščajo tako, da ko pride voda oziroma ko pridejo valovi in udarijo ob obalo, nastanejo zvoki oziroma glasba. Če smo pa na morju, bo tudi treba trnek namočiti v vodo. Če bo pa katera prijela, to pa še bomo videli. V tej hiši za mano pa živi stara revna gospa, ki je zelo prijazna do nas. In mi smo še kar na Hrvaškem in smo se odločili, da bomo prinesli nekaj mleka, pa nekaj za pozob imamo tam, tako da upam, da bo vzela in da bo vesela. Upam, da je veni. In jaz sem tu z mojim prijateljem Marcelom. Vidite, kako je to bogo. Dobar dan! No, sem pomočila tam zadaj. Dobar dan!
Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro. Nešto smo vam donijeli. Evo. Što? To smo, lako je, nešto smo vam donijeli. Vi ili ra? Ja. Jeste vi ono što ste me slikali? Ja. Jeste li? Ja. Ranka, svaka vam sreća. A ja imam 10 ovaca pa donili ovdje. Hvala vam puno. Vidi majko moj. Ja, kako ste? Dobro? Gre? Evo trljam kolno, boli me kolno sreća. Svaki 15. dan sin me voze doktoru mi je vodu vadije. Kolika godina imate? 81 i 3 mjeseca. Pa dobro izgledate. Dobri ste, dobro dobri. je, sreća. Dobri ste. Jel imate penziju? Imam sreća. Kako imate penziju? Dobro, slabo? Kako imate? Imam 2700. A što je to toliko godina? Da. E, Dobro. e, Bog vam a, na sreći. Fajn se majte. aj, Bog. Daj mi ruku srećo. Bog. Sritna bila ruka ova koja mi je ovo darovala. Da. Kad te sreća brata tebe i Boga, roditelja i tebe na sve. Hvala vam puno. Prosim. Bog. Bog. Hvala. Bog. Ko ste videli, smo se imeli ful fajn na morju. Ta gospa je bila zelo vesela mojega darila in tudi jaz sem bil potem zelo vesel. Ful fajn smo se imeli, razen ena stvar mi ni bila všeč. Prijatelji so me prankali, kar sami si pogledajte. Ne, hajde, ne, hajde, pusti me, ne. Kaj baba, kaj ste pite? Kaj ste pite, vedno, sa svota. No. Kaj ste, ne, hajde, ne, hajde, pusti me, ne. Kaj baba, kaj ste pite? Kaj ste pite, vedno, sa svota. No. Tu zgoraj se naročite na moj kanal in želim vam grozno noč čarovnic.